Greetings to the world here. This is OkrasmountzioN talking. First and foremost, let me just say thank you. Ndichikomba zvinova namamukara vatu vanenge vanosubscribe kaino channel ine yavorivereveresa ngamanda nemivinyu zvinonesa ngamanda yavoramzika vana vakadzi vavatuku ndichikomba zvinova vatu vanosubscribe kaino channel ndi vatu vanopada chigidi namadhana mama 1400 casual. So I'm back with another reaction as usual. Casual, we out here in Africa, South Africa, Western Cape, Cape Town, Mkara. I'm back with another reaction. The mvinyo wa chile mechoro nga manda. Chile kura chifunanga manda nga mvinyo nichoro ndiwone mvinyo une ndi kuforeign. Uwa ndrini ndichiwana nyimbo za so. Ziba zichikombuisira une ndichitoma uita mvinyo ndandi kolabelsa hone. Kushimisira kwa ruambo kokunao. Kudzanyero kwa ruambo kwa maipfi rune zvichidapa noni. Vatu note vane vavoreni yarenda vatu unangavo mudhogwa Precious mudhogwa yeah vatu unangavo Tiziyambi the poet vatu unangavo Ompu the poetess yeah vatu unangavo Vandalist nga Vhurendi wa urenda yeah amene vatu misi yote nichintumira nyimbo ndiyo tovana kutanzi uri ndikaruambo ndikodova very strict auna chocho apa zvinhu azvifani navo muraipa vari the process. So ndi munhu ane udivisa Gota nga Vhurendi azokuchimbira yeto vofisharana VP talking ndingalipfini Khaladzi anga and panda musi ndichisa panda naumvinyo vana mukara irane ndirini keep up the good work my guy Gota. Why ndichikwamba so like I've never over chino chomuita reaction ati humburu una mtu anobuya ang approacha kana ang ambisa uri ndiite reaction nga nyimbo dzawe aba humble ufana nawo munna and attitude ine ava nayo zvine ndingatozvamba ndizvoreni on a serious note is going to take you far my man. Keep up the good work. Let me just play you the actually here's this short screenshot ya kuapproachira kwa achitontom from the random tambere verse clip ni pfe ureni muthu achiombera tuzo uumberisa hani ndinotoma buzoni ndikumbera tuso yano ndikotontoma ngakumbero ya ureni ni ndimrendi wasintumura kutama pa western ndo ntoma pa songa kumbero ureni ni reactere ka imwe track yanga ifikira dziyanga iwe kutola nazo gender based violence ngobona di track ine oboko tolaiwa vafumakazi vane vava kambingano dzina zingotaka vane vakuabuse vakolaiwa fi kavabve kambingano ndi Vhurendi votanganira nawo navo imbereri so ndodapa ngakumbero eneyo nozvibva vana mukara hafani hangoita dhandi ndiyo yo ane reaction yawo uchibve inono huko dza yawo dhandi. I told him like please guys if nichikoda uitira reaction ngani nisongoita hezvi kodoroita izvononza izvino but cut track ani murudzi uri nikotoda ndichiita reaction initohumbera you know chinodzura chichindonomedza ngamanda vaimbi vatuku uri vadzvire vapasi ndi attitude ningasori nichikuhumbera tuso kamuthu ane hakonibhadharisa chintu uko investa chipinga chawe data dzawo dzo uploada mushumo na chipinga cho edita reaction ini namu approach anga ndira yehoyo approach anga. Please you don't do such thing. So keep up the good work my man. Gota, keep up the good work. I love the way you approach angayo. I'm telling you the attitude in relation it will take you very far. Or you msara ulimbonado for a week. The way you approach angayo na ndemu nizwe itori ndizviforeign ndiko approach wanga muthu ane una vutu. So keep up the good work. Na vamwe vaimbi vatuku zvipfengu na vatu vane avakoya pethu nga ndava ya zvimwe zvitu. Discipline avana discipline. So without any waste of time, Khaladzi anga, let's go. Okay, ndikufuna ngamanda mvura tsvinga ya luimbo ndirini instrument ine itambeswa ngamanda kasiya la utamba nyimbo dzine dzava emotional kanjisa iva keyboard. So kuthomera kuone kuwapfala ndi luimbo rune lodala ngamanda ubilufala. So dope stuff.
and huna harm nga murahu like so okay okay no wait bro like teacher and my like what a hook no wonder already ndirimbo rinotangana Vhurendi na Vhuimbeleri bro like I'm quite sure this is VP talking like shout out to him man shout out to him like you did an outstanding work bro like I'm giving you the credits damn it reminds me of Autism Gloved man too much man let's go back by 10 seconds then my arka vese yeah my arka vese ndo asaukanya bukati yangi matumu ndakadotuma ndofa vese I mean my arka hook yeah ndakadotuma too much tough hezo let's go ruchirangania mini choto thoma ndizva ndichambori mitaradzi miviri kana mina ya vese iyamba zvinhu zvinji nga maanda nne ndichiteteresa muthu nditomboteteresa mitaradzi mina ndave ndafa zvone zveweek fuck ndikuricha tichatecheresa so mvura tsvinga yawe yova right nga maanda okay let's go ruchiranga ruyaitani ruyadhahedza oh flip udhahedza ndiuva chidhahera ndirikuzvifana musinikofi onidhodhofadza ndiuva dhodho zvino ndikushumisira kwaruwambo kwavudhi nga mani ndiyatoma ndopfa uchishumisira ruwambo ngaendira ruchitoma ruyadhahedza nichivona navopofura ndilozofi love is blind zvambori rwavira rwadhakaini ruinitori naini mune nisichakona kuona so mitaradzi miviri dope stuff dope ruchitoma ruyadhahedza nichivona navopofura okay ruchitoma ruyaita mini ruyanipofudza atera ya anda zvimwe zvitu apa ndikofuna rini Vhurendi ndizvezvo ndiri Vhurendi zvithu zvine vunja vathu vazviamba in a straight forward way yeah in a straightforward way inini yatoda imwe ndira ine iyamba zvezvo mara iyo khona ngange hona limwe ipfili yakishumisa pano ndine liva lichikodiyamba zvithu zvine vunja vathu rishumisa zvone mara ene oshumisa helo ipfi rwena rutumbura utumbura ndiwana atera hangava huna makombechedzwa iyafura kali zvotoraro ndinga chivenḓa zvidova zvilinkana rumini huku yo rini mini huku yo rini warukombechedza ruyathara ndi rumini ndi rukunda zvino hapano uko rini waikombechedza iyafura kali ndi ndira yo ndiri ndulinka verse na huku ngamaipfi ofambanawo mara achikomba zvithu so dope stuff man dope stuff mitodziano zvoishamani nodirera musiki ndinyi mwari ndinyi huyo aneveona upfi mudzimu. I will say this once again and I can't stress this thing is enough kachivenda una chicho upfi mudzimu ndi mwari musiki mutumbuka vathu ramakore ramanda othe ayo ndi maipfi ane riva richiva rashumisa oarenda zvino ini nodirera musiki nari kanipe muthu ane na ḓo kona u mutororera zwoṱhe zwa mini zwa mbiluni utorora ndi wamba zvambori that's what chipfini like nichimara naye thomana nisedzana uri nena uyu muthu
That's why vhunzhi ha vhathu vha tshi ṱuṱuwedza uri ni munna waṋu kana musadzi waṋu kha vhe mungana waṋu ngori mungana waṋu kana khonani yaṋu nga Tshivenḓa tsho ṱambaho khonani yaṋu ndi ene ane na muṱasululela zwoṱhe. So dope stuff ni ḓo dzhena kha description ya ni ḓo wana link. I'm going to cut. I'm quite sure I'm going to cut. Kaini musikini anitotenga ari na domutorera zwa kanani anineya na dibudzo swika na dzangani dzangano kombo lufuni ngori nga lwisina rene until death do us apart. Titani dio muvili wanu ni mabadzi nikotofela vone vuhadzi kezwo nikotofela vone vuhadzi asi vone ndi hone nikotofela hone vuhadzi ngori na vhuya na ri vone ndi vhantsho tonga ni kwamba muthu ndi rune hezwo zwino pfi ni masala tonsa ḓivhi uri ndi ḽisalade ndi ḽisala thi ḓivhi ndi ḽisala ḽisumbina ngori ni ḽisala ri a zwi ḓivha uri ni ndi ipfhi ḽine ḽa ima na dzina fhungoni kana ḽa imela dzina fhungoni athari